kuzeta Mbara Junior hano Mbara Junior actually I stepped there for 3 years. For 3 years. When there was a biogas project that was under the late ohabiri harho rekanga ricyo yakore nure ni wanda n'umusoro kandi ryo wanyu so mwene emyaka 3 yonka hari Mbara Junior kandi emyaka 3 ohabiri harho project y'embeta ya biogas yabene kurwa badachi ekaba ne kurwa the late canon John Butokeine tata muburzi Reverend Yesaf Serada has an injection bari on production but tereho cover yekitawe cyona because again to yo itu mbarekane manyaje tata ombuze Yesaf Serada kana manyaje mu Roma akaba ine workshops he was a metal fabricator so akaba nakora under the late canon jo nchicho hatechita hatabishimwe kuntu bamumanya because ruhanga kamukoraje naza kurwa umunsomu bamuhobwahure Central Uganda Diocese ordained him a reverend and put him bamuhobwahure bamuta okureberera abakade elders nari bachirinju bona so tata kwiyabire nare ari nakora biogas project ahubwo wakari umuntu w'ibyoma uri that time yandeta twijo murharo tukaba tutura hehi na makaga na let Godfrey Murari na revivalist Elieza Mujimba no yabiri makagito murharo diocese aho niho twabere turi ninshomira na Mbara Junior from primary 4 mbona ko mukurasira gukora akabayizire gukora kandi akatansuga nyuma ndiyo mushigijo nango twina tukija nkabanyine babira abishiki turi abana batanu so abishiki turubashata abakuru then tukura twabojo babiri twena tata naza kurwo munsi atigire twena atushemisa akatishite mu universities atigira twatiza amakombushero burkwera atigire twena twazire abana aribira bishukuru bebona kandi yaguma kina manije yaguma nakora imwe so nkashomera Mbara Junior primary 1 no primary 4 5 and 6 eje myaka 3 project yaba dachi yahwaho twagaruka rwentanga niyo nakorire primary 7 obabiri yavire nkayito ndio muskati ya maruni ya Mbara Junior school I am yet to know whether uniform yiti ya Mbara Junior chiba maruni twinyene blouse yanje ya white rona badge ndeba yo bine white then katwine maroon skirts katwine blouse kabiri of white poporin na badge yitu abadachi nuba banze kutwenka itu twena abana ba staff babo numwana banze kujwara inkito izabadachi zo ikabere canvas erkwera erumaka aka kuriruzo ka buru kabashemerirwe kunagarikire rwentanga because abana bingi bakabatine nkito zanjye nazibika banje mabashomeza bike nkito cyansasa kugira ngo takateza abandi nagaruka bigere twagaruka mukumara namasha but God's grace hati reka tutandikire aha point yo kugira ngo umuntu ugora kugambaho shobora kugambaho wine bitu bijibero kumwijukaho bingi kuruga omukutandika eky'abantu bayisire humble background erigenda okuraba omuriye kwikahora mu career yawe na n'umukono gwe omumagara gawe ni bintu ki ebyo rukuje kugira ngo nobundi zakandi yabaninkijuka ebyo rukujukiraho tata kokora kumwete hatu Bob abaho kandi nyikiza nkwite myanya zo yes Bobo and Natulinda here Nelson de kamba gambero mu mugomusheja omagara gabana be na munonga abana babishiki hato musheja wena abishiki n'abacyara bampurikize cyo kubanza omusheja omurunjo mukaye nyineka omurungi nabayine kukundo mucyara we nambwenu my father omubuze Yesaf Serada na hatukaguma tumweta tata omuburizi tata Reverend Serada banzo murebe ko yabenare wo mucyara we Midress Ndungi beloved Midress Ndungi kuyabira mureba atari omuburizi bwe ijuko muburizi nakore sentenke munonga aiza kabatine sente atwine turi abana batanu kandi akana kundo kushomesa nkamwegaho ibintu bishatu zabireze principles ze ebikuru ebindi kwenda ngumburira abandi murebe na celebrating imyaka 50 no mugore we at 50 and those two omojo nuwe aba best man nuwe last born witu ubugondo kureba n'inyuma Isaac ayijuka then no gushemeri wo mwishinwe my follow one wari kunkurata Jennifer Nakayondo
we celebrated our fathers and our parents abazire bito kutemi haka 50 because nyowo mujigejo kunazirwe bwanyuma y'imyezi 3 yonka mama yarwara mama wundi kukunda munonga mama Midress Ndungi Serada yarwara kubi munonga so tata kankikiranye n'emyezi 3 yanto mukifuba cyengunda gate yanyikiza mu mwitogwe ya kunatandikire kwajura yangambira nakangambira yankorera kiboxi yayebije kiboxi cye umureba aho tujya kwitwa anija kwikaho naho ati nyo tata nyona kuna bembata kwatire hari tata mpurandika ende sindare because nkaza kushanga nashanga ngo tachi engaro zo mushija orukunda zakwata usikwega kwata mucyara oreba byaba bimustressingire byona stress za agenda hati nyowo wabira ryo umkifuba njega mukazo mu kiboxi ekiboxi cyebijire atamo bwenda bwe burunja kangira nguwe principle yo kubanza no yabira tinde sente akaba making sure ngo abana bato tubajwara bikade nambwe ninye na yitiro wino nakikagambara ninye na yitiro bikade uka principle yake yo kugira ngo mwana tajwara bikade mwendo gwajivemo so akangira ngo akaruho umuhindi umurumba Rome ngo dukeje bakamba gita deacons numwe yabiri akore sento kwa kubasa kona ajaguro gwenda busya anjwe kaka kofira anjwe ka gloves ngo bugaro butagira imbeho antamo bushweta antamo soksi antom kibox cyaye korire yarga kwara mu bya shores avuga ijambarira kuronde sente boreje akaba kumagari mu kibox yes yani ho mufuba cyo atomfumu ngija nayega ngo eje kabere kangaroo style of parenting konka kuyabira nko mufuba cyo yabine kuza kukora ibiningiro mu angwatsanye na kaka fibe kibosize bana bo bine bishani bya kaka bazire bo kandi bo bakatura munonga so nkabantura ndi convinced ngutatari yature myaka mingi habo kuba ishena nyina shwenkuru Elisa bakwana mugaga bati amwambazi uramazina bitu kandi kwa biro ryeta izina bakwana ryo nkagira ati banyura agira ngo baganda tubariyete abanyankuru tubariye bakwana mugaga bati amwambazi na kaka fibe kibosize so akabankwatsa kaka yayibererye turi kirumato of course kandi ringwa ibirari agira ate ingaruye ashukaho amati atahwibere hati nyonza hibera ahibere hariho amatega ari yagente hati nyonyonka ibere undi yongera umungaro mugumanashko akabonda gumana kwatongije guta hati atanga rumbwenda bwanje buriya burungi yanshurira amate mbyama nci tata akija shanga shemerirwa garkanga rumungaro ze engaro zo businge engaro za rukundo engaro zo mugisha abazire bashija na munonge kingwenda kubahabura haza mutagira ngo ndekira bacyara nambo niyo bacyara ba mama nimba kunda munonga konka no mu rumo gwa buri mucyara wena kugira ngo iki orinde je cywakwatiwe hata bashija you are co-creators with God numuhanga na ruhanga abacyara nenda zituru kugera of course utwa tutariho tumukaza konka ni umama mutariho tuturu kuzana abo mwine kucereze ntigo ito tukagirinda je tukaheza tukagiproducinga je haza tukagireberera je mbwenu okurero ko mucyara nukurunje munonga konka twine bushoborozi bwo kuhanga wareba obushoborozi bwo kuhanga what I would say to co-create with God, but also security tukuronde mbundu nezizinyo zinkuma kukwata no kutera na rukuronde nkone n'amacumu ne birukurwana byona security rukubanza ni emotional security omwana kumanya tata bwari omukanu ikikira kututahira tata yabarho nabaho obusinge nabaho confidence nani nurikigambo confidence hati abashija bazira abashija presence yanyu okubaho kwanyu ombagaraga abana banyu nukubahereza number 1 emotional security neza higuru omwana nakura kumanya ngo ayino bukumi ayino burinzi bw'amani tayine cyakumuhaminga tine cyakumutaza abo kubisharuho physically number 2 confidence okweyikirizamu manya ngo kashinyo itatakanu wanyine kanaza kunyetwa rayishomero nyenta kare again emotional confidence kokutaho confidence
hati kija kireta contentment kireta kumarwa ni nyenda kubagambira ngo inyowe owavugirwa hagari owagira amashomero rwentanga primary school nkirgayo nkashomaho kakembarara junior school nkiya ko kazina really umbiography yanjye nyine mumbarara junior school my 3 years good ones meanwhile our headmaster was Kateshumba and they were good years and I met there many prominent children or young people who we finally work together, like the Commissioner General of Uganda Revenue Authority, John Musing's. His father, the late Canon John Rujochi, was the diocesan secretary. So tata akabajya hanzi yabo bakabiri bakamabe kongito abana tukanywana hati nyona Musing's studio really we call ourselves kanyanya then yo yazantari twabgana abandi bona bahandikira mu kitabo ekitabo cyanje eki ahindi kugamba hari my father and I omuburu start Reverend Elisafse Roda ni mugamba ho na rukundo habo kumusheja akaba ine omutuma muhango akaba ino kukunda kwinji kandi akabatura nahimbisa nambwe nyonda kagire hari ebintu ebigambo byebingi byona akaba bisamarizingira statements ishatu reka nzitumu rujungu mpeze turembiri tugezeho turuto muri nyango cyo kubanza akabagira ati omunsi wo mu butukirumu let us have productive love reka rukundo yeitu ebe rukundo ine ebe kujirgamo rukwana very good uriho bitu babirwo rukundo rukwana kuzo muri nyango akagwana ati bana bangereka kukunda kwanyu kurije mu bijuma so ni rukundo rukwana number 2 practical faith akabagira ati James in Bible James Yakobo ati kitabo cha Yakobo nikigira ngo faith that without action is dead bana banje mutarigira ukukiriza kufire let your faith be practical faith so burumurumo gwegwona akaba gukozesa man kandi atu involvingamo atuyegese kutwakora akwando mu story hatitwe tukata kumanya ngo mushije ni yayo ngo natira umuntu ngo natera abana ba ati kankuye nkaka story kamo akaba tugera ngwabo munafu ikigambo cya gashatu ndakebwe icya gashatu kikaba kiri dedicated service to all mwehe yo buhereza bwanyu mwehe yo namagaraganyu muhereze abantu baruhanga abo kuba mukuhereza numuhari rw'umugisha oguru kubasa ogota kwasa nakugura umugisho gw'amagara umugisho gw'imikagwiri kugumaho umugisho gw'ubusinjo mu magara gawe no gwiho mukuhereza abantu baruhanga oyehire yo ubuhereza bwo kwihaya so tata kuyabira abanayenda ngo okora umuntu orafya twena banza tumundana akatura nayo shongora ajya tumwe bana bagikamba tekeze yo ka story tutaha kwa katura natushemeza kari umuntu shemererwe my father was a happy man and who was a hard worker tata katwegesa ngo there is dignity in hard work ngwarumwe kitinsa umukoresa man gawe gona ngo kandi ruhanga nahereza emigisha emirumo yemikono yeitu ruhanga ukwezi imchemiko emirumo yemikono yeitu atso tumutarikike emikono atkandi ruhanga umugisha guhata muye yemikono mugikozesi abone ko umucenyi wo kundeba wampo murumo nantaka guhereze mazima tinkuta kandi kunkikomuka ni making ashongo cya ubuna hikomuka abana banje nabahatayimu obanije sha mukaga niza kucekinga buri mwana we okuyabyama omukasheshe ngambe nabo kwarire so ninjeza ho munonga kureba ngo ndio mu magara gabana banje neka yanje konga n'umurumo tugwafa nyine gukora kandi nyonka hirwa narwo mikono ya tata owabirinde rukundo ye bikorwa rukundo yo kumarira rukundo yo gukora munonga Yesu mumbabazize omukushabirwa ekinta kwenda kwebwa because ndazo muri bingi nkebwe kintu kikuru abazaire mugambe bigambo byo mu gishomagara gabana banyu abo kuba ururimi n'ikintu kikuru ururimi ruhanga ururimi it creates tata burkashesh yemuka akaba ahije umbishe umucinge cyitwa nibiyete bishinge twatuye n'ikimwe akajuka kakarukaki abana twatuye umucinge cyitwa kimwe abazaire bari mu cinge cyabo kimwe tuyino muryango gwitu gumwe muke konkagura mu workshop akatamu plywood hagataho
yagira workshop ye umara akorere so ahamwe n'umurimo ahandi n'uburaro ahandi n'inzu nyinshi konka buri kimwe kirimo konko muri byo no mu nzu yitakarimo gushemerwa hakarimo kwimbisa bitubwo tondeka ngabazana bunga kwishongorora ikishongoro cy'ecyanguruze n'ikiko ekishongoro 2010 echa zaburi yo nyankore ekishongoro cya 2010 ekitanga noho unyi no mwiguru kureka Yesu wenka kangumenye shongorenti Yesu wenka namara ate kichweka cyechi abakunde kirukirayo akabagira nowe misiri yakoma nento chezikaho ente nembuzi bikafa Yesu wenka namara obwatuje Yesu namara we naraga kukora konka nagira ati ebye byensebi no byakwo hariyo Yesu rukumara imwe cyamunye mukorera hanga herize emirimo engaro zanyu rangahereze omugisha emirimo y'umukono yanyu hatakikaho agaruka kugira ati umwana wanje ayimuko mukasheshe akwatara umutogo mwana kakwatogo ugwanirese no kutara umushe cyako yisheshe ko kashunshire narso ajati mwana wanje Edsa omwizina rya Yesu rahanga ko mugisha rahanga akwakiza mushana gwamishoje rahanga kushitamye n'abakama akushitamye na princess and queens abanyiginya atotarubu mukira ogumuryo mutwe izira yaranga himsubwe atebermo yawo yona iyo rakore eyise kitanga kitiyensa abantu bakurebe bahereze ruhango sho uwo muyuguru ogumisha mukamugurikunga burikasheshe hati kunatandike abantu abamwe mukuru wana nabokwe mumanyamune baba rohemegisha y'umutaro kumanya banzure nyakunabe mbandana tata ateje ke churchman book kandi muto kize kunsaso bokureba ngandi muro kucire kwiringo kutata yagenze hateji this was engineer bire churchman book mwenere nka diary eyabire eriye yahamuheru because career 2024 yanje tumwana wanje atenjiri yanje yone ryomo unyongire kumureba mutwarire Christmas ya 2024 manyaka February 8 kwa kabiri 2025 so these were less than 3 months hati yakankwatsa churchman ye ermwenjiri yona iyo mwaka guyaherera kiro munsi tushemerirwe ntushaka ndakumanya kuna yatangiye kugigura yagenzere nashanga nanyebaza nashanga handikire muza contacts ze nashanga na injirize zona na nyowe my father akakwata emituma y'abantu ni no shutu ntuje kwikawaho agukuba nkaba ndagendere kwandika kitabo nyowe ukutandika kwandika nkaba ndemirwe kukira nkaba ndemirwe kwimuko mukasheshe nkaza gukora ndine shara ya tata akuba kabanshabira burizo kandi akabanshanga buri hamwe hona ahinagire ayabena basakwika hataranshangire no bunabirindandani konkanda kwakabatera WhatsApp actually wakade akandi misankatanga n'isumu kugitugo dormitory agokuba umuruma inabiri nindara hatwa hiyabira agira nko ayebankuriya eshaha yagana mateka gandi haisaizi yo watera njibangiye mukrasi tata yatera esumu nyito mu vibration nabwe igam kandi matine man go kumushara ho mbanyenda unabo kumurura so kunaize sumu ngabanyitsigamo konka kanda kabasima tata kabaye umutori kusima abantu baruhangamwe okusima ruhanga nakongere migisha tata we nubu wabiro muretera akatambara ko mungaro agira ati mwana wanje atkashikiryo mu aturumanye Yesu yakora atakatambara ngakashinyo ndakarebiri ati yebyanje bingura twobushabuti mwe nakoreka ngo iki wamuhane cyo muhendo mwe kunagire kushemera UK His Excellency President Museveni yampo mugisha bisho omuntu akurira munju yebikorogoto yebishenge bibiki yo muryango gurumu aho gukorera amabati no gukora ibitanda ahandi ekiyabatenda tata kwa kine mu obushomesa akatenda abana kushitama hansi so twena buri mwaka mukorera katebeki kandi akayikorera meza ye ubundi ati nguma kwezinga hansi ninza ho cyabi iteka mwe nta rumwe kayikuru nyine kushitama na waze must mwampu konka tukatwine bumuntu ina katebeke kari ameza ya tata ihoza Bruno Bible hariho rukundo hameza
hariho kweshongora hariho kuhimbisa hariho amatsiko buri kasheshe gumana kugira ati heine kirema ruhanga muyimuke tukore bana banje he was a good example. Now ejembozi tindi kumanyiwe cyonera ne umutima gwawe tindi tuzakumuraho kace konka ni nogire ibintu kabisha tebe wayibuze cyo kubanza cyabibona kora buri umushija oyina abana abo nabakoreba muci no bakwataho batugambe gambo cha touch no bakwataho no bagambera cino gamba ci omagara gabo nite cyo barukuranuga no kundanye nabo mwetabira no mwetabira no bahurira bigambo ci ebiro kwetanye nabo kutwara cyo mukahumuro nja kwereza kagisha Nelson atugambere nawe omukutera kitabeci no mukucishoma the impact ngashi echi mubiro abuchi tabichi rero kandi hati kuturagaruce nabo twarwa mukahumuro abantu ntukora munonga ensinje hindukire twine kasente turi bize rent ne turonda ntubasha kubagana obwire bwitura nabana bitu rero tukabasha shora na school fees echo nkwenda nebinde biro kwete ngo the voice the Bob's gada baho abaje banje ne Nelson Naturinda hamwena na Kano Edith nakarema ntugamba aharukundo y'umushija ntugamba mukono gumushija umukorora omwana we twayigamo ibigambo bishatu batugambira practical faith productive love dedicated service to all reka tumereho we'll be right back just in a bit guma Oina kachi kagulinis teka kagulinis I want everything yes so when I pay the time this will increase my loan limit. Hey hemutieni momo madam remove the food put more meat add the meat yes. Hey. Now these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. abaturage bari Antonde Mbarara Ibanda Kabare Tukura nibyanga byone bibetorwire omurisa Robert Kayanja o Miracle Center Cathedral Rubaga ari munije mu ruterane rw'ngiro rw'amani nibyo kutangaza Purification Family Altar Ministries International akabare rwera zone rwanje nambi 10 yakihura kabura okurge birashatu na kimwe byo kwa munana okushyebira bibiri ebyo kwa mwenda 2026 okugasha ibiri zo mukasheshe okusyasha 12 zo mwabazyo orutaya yese no murisa Ezra na Sylvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebimuga empumi abafuba matu ebiteta ruhangana ija kubakiza ijukango ruhangana necyo kutangaza cyawe etandikiwe izina ryawe. In Biggie's house, there's no place to hide. And even when you think no one is watching, the energy can swing in an instant. This BB Nigeria Season 11, everything burns brighter. Only the biggest moves tip the scale, because nothing is given, but everything is for the taking when the world watches. Will you be outshined, or will you step up and take the spotlight? Big Brother Nigeria Season 11. Showing 24/7 on DSTV channel 198 and GoTV channel 49. Headline sponsor, Bet Power. Yeah.
kayo mukahumura ku kashakto abatwine TV West indi TV West lehinda wabaze gwerizo batyo tugamba aha ku iwe nko mushija utashemeye kureka ibintu kagomana bivumagaraga abana bawe utine cokozireho tuntu kujuse ngo numbuka gwawe nko muzire umushija utwagira ngo iyo kandi urahakohereza kariya kandi akarinjira ko mukazi aho kugira ngo you are a co-creator with God ururimi rwano rwasa kudeca rwahanga umagara gumwana wawe rero kandi yes twagira ngo nabana babuju tubateho umutima kuka kandi relationship iri hagati y'umushija na n'umwana we w'umwishi eyika no idith nakarema yo nagambaho no reba ngo ni relationship is very solid so niko tukugera cyo misho so Nelson omukutera kitabeki nyenda kumanya the emotion you felt abokubanya you just okubandi yakura kano idith nagamba kano nakarema nagamba ibintu bibyona nchitume umuntu yarebe ibintu byinji munonga biri mu society yitu nuko uri umunyamakuru I can only imagine the stories zo rukureba ze kwija desk yawe izikwatirine na domestic violence nene binde birikebi okatekateka shi umuko editing kitabeje wewe munonga mwana haba hati ko kuba nyusho mireta bobinji shomireta bobinji nahandika stories nyinji mazire myaka hii 20 umukora amahurire buri zoba nisho ma stories kurenga 15 umwe nango no kuzira muzura no kuzicenchura okuyamunisho okuyamu buri kimwe konka ko kushitama ico kumanza washitama na afande na karema hati storage kwatara gitire mu kitaba kajigambire nkaye abukubana wote kumara abukuba ni impango hati kwatara gitire mu kitaba kajigambire nkaye abukombesho kayetsera abantu bateka utkamba tebeze ukabagambire nkaye so kuya gitire mu kitaba ko kushome kitabeki ureba harimo ibintu byinji munonga aba nyuma abanyarwanda tukira kundo kushoma tutukira kunda kushoma bagira ngo yenda kushireka kintu kiteko mu kitabo biri yacire ko mwiraguje yaciteko kunga kandi ko kurebe kitabo keki warebe berumu nibukwata nko muntu atitwe ko nyo kunashomire mu kitabeki nkebiyagamba ibya practical faith nareba omusheija obabira ino kwikiriza okwebikorwa akikiriza icyo kubanza akajunwa yikiriza yagira ati kirabeho cyona obense rabeta obentokeza yome abumwe kubaho cyane abantu batandika kura ngo cyanda kije ngo mushana gwateza atwe Eliasafa kagira ati Yesu namara ngo cyanda ngwente zafa hatizirejo abantu ngwejo yateza ngwente zafa zaho we nagira ati Yesu namara ngo mushana ndeciroho emehendo y'amatetire kamutembigura amateka yongera we nagira ati mukore tukasta Yesu namara Yesu namara abagire gukora stami agira ati Yesu namara so noreba umuntu owayehira akagira ati nyone nkikiriza namenya ngo bunyine Yesu ebindi byona nibimara Yesu namara so ogariko reba eyiba kweta productive love hato bundi itwabishemwe ntubabishemwe tugira ngo tukunda ruhanga kandi tukunda ruhanga tubura kunda abantu be hato kubasa kugira ngo ukunda ruhanga uwo tari kureba na misho. That's what scripture says. Ukabura kunda ukabura kunda abaho uwo yine uwo shitamina we murano wa akarara kwe yewe n'ukuryo katwara mu kasasiro otkastanyo ni nkunda ruhanga otunyo ruhanga waje ni winkunda so hato kukureba omu kitabo wari go mu kitabeki wareba afande yabe nahandika arishe ureba kari yo muntu uwabire nakunda ruhanga kandi nakunda nabantu be akunda abantu be abahereza takabi nagira mutakagitebya stura kageze abo kuba hariho turujuro mu rutaro rwanshaje na mwenda abantu bona bija abahunjiro kurwa retirwo kwifoko okutanzania kurwa etembere n'utembi sinjiro ata abantu bagumana bahungana bagaruko bahunga baza kashari abomwe baza buhwejo abandi bagumza mbazigara so atwe kuyabarundine abizire n'abana yajya tumusha abantu atatinya abantu ndabagiranta hata abandi bakana barebe bizubu ngo hata izimpungi tuzitehe zende byo kurya we yareba opportunity yo kuhereza hata mukarimo mu dedicated service to all atinyire kibina cyo kubatamu tinyire bitabo byo kubashomesezamo kamba ateko munanka omumbuga bahandi cyo mu mushenyi yabatahero yabatera ho mushenyi kashimwe no mushenyi nagwe nagura burya ho mumbuga akuteraho akora prote yawe
agitereza uhandika isoro kumuninga kati akutera mpatana akutera mpatana ugihandika umuyaga gucyuha ibwakora byo nabigenda wakayona ngenda takaje kandi agaruka kujya tutazuba abandi garuka kwawe ugaruka ushitamo ko hakigujura wakayona ya atakanceri bunga ureba n'umuntu ayehireyo arukunda abantu arukunda ruhanga kandi arukunda n'abantu so then ureba dedicated service to all hata umuntu heri kutahiramo nukunda abantu to kubakunda nubahereza hata bingi okuhereza ndikuguma abantu tuyinaho kugira ati nyo buhereza ati nyo nahereza na kayanje najurondere cyo kurya ati bintu tukungwata kunka oguno muntu wabira ino buhereza mu mutima arukwereza buri umwe oba namanya oba tarakumanya hata bareba akana akore bitanda hariya ngabo ibindi tumanya hariya ngabo tujimanyira ishomeri yangabo ibitande byo ibyabe narega ngo abangabo babyameho ababiri bari abana b'abasirikare ishomeri katandwa captain bashije ngabo kandi aye bari munonga captain bashije irindi yanyibo nishwa ngabo aha hata ntare school ekabane yiho old stock ibarete bagure bitande bisya ndari school itini ho kubinaga kandi hariho ngabo mbarara hansi hata ndari school byo ibitandi byo bikuzire byona babigaba bakamenda kubinaga babigabira ngabo tata yihayo magaro n'ibindi byo mibinta ku mamazina my young brother haturuhanga kamukora gemanya habuguma nakora nishi kandi he became a real engineer. He is a civil engineer who has built the church that we are yet to show. So tata wakabareba umugisha abantu bakurebe kizubu hata kabarebe bitandi byaza kunagwa tuyina abana b'abasirikare bargira mu kishaka barara hasi kandi nyonyi ndemagaro yanjye nimbasa kubirega arege bitanda my brothers abe mbashomerayo barara bitanda ngabo barara bitanda bona abantu barara kuko abanakora mu Fizi ibitandi byo nimijuka bakuba ngandi okore intare ngandi intare entumo yebitande kera ikeriya heru twakubye ibihende katushohoza heru bakaba tujya ngo cyo tsande cyendekera mu tushoza heru tushohoza teka hari umunanke tinarebera ibyagira niko kujya kumanya ngo bikashoma ngabo ati byo mustabo ati inzira na shoma ngabo tata yabirega byashoma ngabo babirega abana babya acho navuga kagarike nija gukora ijana yishongora ndio mu kristayo yagumiza so tugamba ahereza ati ubwiro bwa hata umuntu urukwenda kwereza nandagira iki yatungamo hatogo n'umuntu wabire nahereza nakwantereza abantu tuweteza bishani kugira ngo bamanye n'abandi kuriya nabaheshi kasharo aruhijo arho umunyabyo butegetse tinkuje kumugambize akahereze kanisa eshaho 30 za simini yije nabanyamahurure ba TV ba radio akosati bagsubere ko kusubara mbishinshaho 30 umwe na miliyoni beraje buzire kunga yije nabanyamahurure ba national bizomna so konka wo noreba hata mushino ho abina kumushashura kwandika umushe no abina jakushire abakombozi bakija barabo kino babina kumushashura kandi nabakata ku expectinga cyo cyayo kigenderwa cyangwa ngo ahindurwe. So you see obabe harutaro abantu mu Rwanda liberation our father was there fighting ignorance ariyo natugize umushinga wakana abantu utarugo ubwo kushoma mu mugire mu bari barwana kubinga amini we na rwana rwo kubinga butamanye kandi nategesa no kuguma umwanya gwawe kandi grabbing ureba bintu mureba nko kumahiba yakora block zawo kandi and I know have umurumo gwo gukora imirimo yawe assignment yawe injorebera abantu binje batakumarwa eco bakozere insi kumare yamvere contented hati nkitwe nyonyi nabishike bashatu nyina bishike bashatu nkazarwa tatati ndamurebere nkaza kwetegeza ka yafire so nkaba ntine kindi kureberaho kumanya ngo tata nakora ati bwene katwo kweza kushimira kitabo nkeke hati itwe kuba itoba kuzire ma war kutoro kunoko narunda ka sente nozo mbanyabuzani uzankai mukashoma hati ko kushikobwire ni wo waheza watanika kora ugero tkanunda ka sente abana bashombe mbatoro mashomero marungi mbahereze cyo kurya mbahereza amagara marungi barare harungi barare mashanyarazi batunja meize batunje buri kimwe kibakwenda hato bundo yebwa
oyebwa ngo kibara kwenda niwe wambikira hansho hati niwe barakwenda hati woye tororo sibokwe arahomna nyunka kore mu new vision emyaka mingi munonga tukaba tushika mushaha arahomna ibintu ku office shaha mwenda zecuru nkaraga mushaha mukaga zecuru hata abana nosiga batakimtire ugaruka yo batakimtire tabakureba nibabuza ngo you are a stranger in your own home bakureba bagira ngo gute bakumanya tabakuruhura abantu barakwigura tabakukimanya hati wogira ngo uriyo no struggling ngo bashomeje bashomu mashomero marungi kandi babeje hato yebwa ngo kikuru hata nabashomire rwentanga ndiba basa ku succeeding hati yo ndo batwara mu international schools abakwa nunde sente international schools ni shashuru mu dollars ugira to mwana nahiza kumushomesa cyo kibanyi kimara kunguza kumureba ntwara pocket money ntwara kina nk'igi expect cyangu mureba muhereza buri kimwe cyaro kwenda hata kino nayenda ki hati ko kuheza kushombe kitabwe cyo yetegereza ngwe cyamane tebihembe byo rukuhereza kuyono kubaho kwawe ebihembo ebyo rukubahereza umuka yabo baretera ki yabo batwara cya amashomero tikikumara tikiciro kwetenga tikiciro barakwenda abana nibendi yo kubaho akakwataho akakwikizamo nibuka mwikizamo akahoro mwicyo gwawe akatagatsako akakwataho akabona kurira ngo arije akahura kafuna confidence akibona bona agambo mbana abandi akamenya tataryo ngeki yagambira byagira to mwana akakubona hurira ngo tataruho no hakugira cyatera hero ngiki Kristo tatar muje tatagwera ryo yabari Nelson reka ngaruce owa afande akwata twagizire ngo abantu bari bize okukiza okutwara bire hati turi bize munonga abantu nibarunda eco kubahwera nibarunda empiha so nibagira ngo ubwire uburo kugamba tuhaza kubwiye ntukibaransinga tuta hazo muri ibi byona harimo na nibe bintu bijire amasimu na computer za iPad so in a way abazira bamwe ba delegating responsibility yabo bagereza za katuni na nabihebyo okwani byo byakura mu gogo ibikora abana no gamba challenge abaziri omukante munaba naba mama itwe banye nabana nabisha abana of course nyo mutwe gwanje muhango guri aharba tata habo konyo numonehire numonehire obusinge numonehire okumarwa numonehire kurandi contented confident and sure of myself ngati hari tata okumbere cyo kureberaho okumbere cyo kureberaho cyo kumarwa cyo gukora munonga akimko mukashesho hurira yimukata kitani hurani tusisimuke tukore mirimo yeitomanya mutata yimuka mwine kukora abanza abahomugisha abazire okukora nukurungi kandi nukwetengwa we are in a very busy world enseji mazuma emirimo mingi kandi nicyetegerezwa ni nyenda kuba wamazuma obwire obutata yampire na mabo batuheri twabana babo buzuma tutubuhire abana beitu tuburukwingana abo kwa tuine kubalansinga tuine kwimuka tukaza gukora konka ekindi kubahabura na munonga imwe ba beisha abana imwe banyanyazi imwe ba uncles ba tata baryo kumwe n'abasheje bakuru abato n'eminyeto mumanyengu heine kiri kubasa kuretera omuntu okubo okusingura enseji nko kumuberaho physically presence now omurujungu iningambe bigambo bishatu kaza nyenda kujya kubishobora omurujungu ningira ngo purpose is better than presence purpose is better than possession ekigenderwa nikikira ebyo rihemu ebyo kuboyine purpose is much better than possession character building character is much better than comfort emitwe yomwana okubyara nari okore emitwe yomwana okombeka emitwe nikikirira kimwe okumuterereza har comfort okumuterereza reka ngende nkurura omwana ngure motoka nyombeke grofa nkoreki otamombekire emitwe because it is only character that will help that child to grow what you have started
or to continue with what you have been doing. Omwana we no kuzagumizamu obuhunguzi bwishe narabazirebe nikirigiro mu kubamurire nikirigiro mu kucyarebere no bakora nikirigiro mu kubamutire mu bwesije bakamukwataho bakamugambira mwana we nubasa numumanya ngo abana bingi nubagwa exams abo kuba bazire tuturi kubahumuriza tukabata mu confidence mwana wanje ino bwenje akamangu hino kumwikirizamo haruho ibyubusase binta kwenda kugaruka mwaha no tingumanya kuntu birebiriyo konko mu Ruganda munasitya mu Ruganda Kampala in particular mpikiza maka ashatu naraba abazire bamakashatu abaferirwa abana ahabwo kuba braminga ahabwo kuba kwacwera umushango tubahika exam omwishyake yahanukanye nayarga kumujya tawinje utakozire max 19 kabini 18 aha high school akabashyikire umwana ketahamugwa ondijo mojo ishaka genda na nyina bamuhisende ngo agenda ze gure nkito nkonka gure eze sendenche kuyashika ibyo abana iwe nawe yari nkito yari kukunda after yabaniyo kuyarito ngo hatu mwana wawe gasende wazigure nkito zona ngo ezindi tuzihezera gure bindi umwana kiyaye wakari no wito ombyo bakwerinda kari umwana w'umupolisi akazo mucingiye imbundisha yagetera ubwo yafa ondijo omshangire ayihanikiro mutoyireti yishomero nawe mbwenu baziremo nikikafuhe kitagira ucyahikaho ndijo abo bazira bafirwa abana ntibashabira ngo imitumekere mwesasire konka deka ebyabireho bibe cyo kureberaho kumanya ngo umwana cyarkwenda umwana wena nayenda ngo iwo muzire we iwo morire no bukutari muzire wiwe guardian owishe nyina bamutsigire nari iwo mureberiri wo mukurize mukwateho mugambiro umwana we nobasa twene kituri tukatita kumanga turi yakeba humura yimuko mukasheshe okore imirimo yawe ozo mu class omanye ngo yino bwenge ruhanga kwinire plans nungi umushomere kigambo cya Bible omukristayo abasiramu mu bashomere Quran mu batire mu bigambo bikuboreka nk'ikigambo kitwine echa Yeremiya abrina mwende kuminemo timbindire plans nungi estar buzovi abana mbahereze confidence mbwenu the final word, the final statement ikigambo kingwena ngubura muzira gende nacho ateho mutima presence is more important than presence okubaho kwawe nukukirira kimwe birabo ebihembe byo kutwara imwe bazirimo abarukwimuka mu cyomutine sente kandi visiting twagizaho tuta ngo kandi tutwagura imiceri tutwagura cake tutwagura inkoko za KFC tata kabayija n'igari yakomereho ipapari yakomereho nanase biyacho umusira kaba he was a teacher akabayi nakasirike baketa orchard na hati bambe of course hato muka ninza yo ntuzayo twena konka we miss tata kwanu yayimukira kakucwere nanasi akareti ipapari akabayi nene bitugunda akabayi very ebi fruits ebijuma by'emiringo akaba bituteramo of course mama batutekira ibyo kurya byo muka ikinyobwa kirunje muno no mubumba okay ishkatine mu gorere abomboteza so abaharuho muceri kandi tata okwikiriza ko kwinji kanga umugambira ngo abana bakuryaje ntagira ubwenge so buri zoba kwiyabire aba nejana rugambara akabijana kilo na half kilo ya shukari yakashukari na half kilo yakanyama enyamejo twaturiye abana batanu watababazire to abamushanju half kilo twaturiye tuyiguta tude micuzi afande no mango abashija nabaje no mu trading center barye nyama batahana bantu basimeje imo batahana baturombi kanyesije ngo kiganire cyo wacura rukorecho yarekeraho maze bakwata half kilo ejo yiwaza gushitama kuriro mu bara ngo tahe no turombe gitwarireho abana bawo bashareho bari tukatuba tuteka half kilo yitu yenyama mu mucuzi agesha abayine kabegiye agesharire mu cyara war hari mama midress ashitamye bateka amahega gabo ni of course tata no yabirashatura kandi na mu cyara we biraveda kuza kuhendeka enkunaze shatura amezi nagiretera ebintu tubiye korito abana biraveda midress abo kwa karwara akata kora mirimo mingi mino ere bingi bikabikorwa kaka so mama katoburo kuzakusa tukigenda twa crossinga twahika washwenku kaka our grandmother
atusera uburabusanjwe atuye korza tushindike tucyo turi kukatumutaye tukire to mama tukamwara ufite kusa tutwasa katwine so ndiyo nimbagira okubaho kwawe iwo muzire na munonga tata okwetwa romana wawe hishomero ninchimanya ngutumwine bwire twena tutwine bwire konka shiwe toyebuza utebindiyo ninkorebi manya investing for children when you have not invested in their character. Those investments may be taken by other people whose character are being prepared. Hari abana binja bari on preparing a character makom. Bibasa kuja kutwara ibintu byawiwe bibije gukora. Biri no hendekera abandi bikubatwara mu international schools n'ibirungi abakwebasa. Muchikore konka erigenda amashomero gaturihiye. Aba bana bari kwimutse shahi 11 kubatambuza kubatwara boda ngo babatwara umashomero ga private hari munongo bwana ugendo mu mbeho tumutwara abarana mbareke bagwijigera bato na munonga kuyamya 5 kuza hansi mu bareke mwana gwijigero turotwe tweyo iwo muzire orabe natsigarumuka nyina ko rotari gukora uhitwara umwana wawe hishomero agaba bana bikunago omububasi bakabapakira nk'emigugu bakagenda n'ubugwererana nibabutwara shahi 11 bugwejegire bukasibo ko muzana sare tire cyariyo nashoma abana no kushoma nukubatama yetware ko mwana akagwejegire kugira wendeka mbi attitude mbi ni nshasha emirundi mingi no buraba made abakutiyambo makagitomo bariyo nibatero bwane impyo mihanda abazire nibagaruka no mitanda bamwe babyamba bimutse abana bagenda bagaruka befreka bazire mwe ranga kabahereza ubushoborozi yabakwatsa abana nebiconco kurga ruhanga mu baherezo bwire imwe bashijamwe bari gukora imirimo mwebare konka reka kubura yo bwire at least buhanye bo kujyo tukanye nuke kare abana banje bambarga hishomero nanye twena tushikire hamumuka nigura habitabo byawe bya homework nanye nkoreho nabo nari no shanga hata traffic jam abazire bariyo bakwitse bitumatera abana muri stito yo kuguza homework omwana ugo nawe rihire iye mukaka itumbi asibo mu class homework ajetori mushityo muka oshitamiho nawe kuma kwashityo muka babahereza isumo you can google yourself abo mana ba prime nabeshengereza abazire ecyabana barkwetenga buri mwana wena owazire weno ine ebiteka teko birungi nabine buzo bishatu naba yibuza duwayi mata iwe tata na mama bakwimuka mukeruka duwayi mata to you obumukungu hata mukandikira maid obumukungu twara ngumantu ari mu international school mwampera a lot of money in dollars duwayi mata to you. Why don't you also come and visit me whenever it's necessary? Sit with me and listen. Burumwana na inango mhurikirize. Number 2, abana bani bemuza. Am I loved enough? Mazuma rukundo y'abazira babakumpa buzumani yeshemerere. Can I count on it? Can I count on it indeed? Will I live with it forever? Ikibuzo cy'abana cyatatu because kigendere yes. Am I loved? So another question is, am I capable? Burumwana wena ekibuzo cyo kugira ngo am I capable cyo kugira ngo buzumani imbasa omuzire wenkanwa kubasa kukimugarikiramo kutariko kwijo kutunobasa cyonga okuguma no mwashwaringa ati ruhango wakutiro munsa kwinire plans nonje obwenjo bwine noza kuhika noza kuba you will be a great leader yabari omutegechi wa man obwo no bano answering ekibuzo cya am I capable no bano emotional confidence no bano muretera okweyikirizamo no muretera okwekunda no muretera okumarwa ubwo mwana nga ife nyonka shomera rwentanga nargayo naza rutoma naza kivura ubwo mangu hatawe naza higurira kivura tukabugana nayo njare kunabere ndiaho actually one of my friends abena nshoborera ahabwenki itwabana bembargo mashomero kugaza kivura twaremire kuzamakerere straight kandi twabitutari basuru hati okukora ibizamu itwa abazacubura bazarutoma baza maybe za chenone za nyekebambe za nombe hati no hariho max 1.5 yo kongera abishiki iyi wishomere tari muri laboratory ishomere tine library rimwe bitabo bikumara tine mazuma
okoraze competinga n'omwana ori hariya gayaza oine everything so nkaremwa okuza makerere straight. I went to nkaza Kabare bagamba jeta Uganda College of Commerce Kabare UCC yonavire nimbasa UCC amax zanje government niyo yantwire nashasha ntinaza makerere azaho. I am very interested kumanya okuremwa kwawe okushoya cyaciri we kuyahurire ngo mwana yihayo access kumutwara ha government government college. The man was grateful to God because I was paid by government. Nkaza mu Uganda College of Commerce banyo kigamba kajati Uganda yaliyo na shusho banyo Uganda College of Commerce. That is the confidence building. Yeah, banzo muroke yabashimira ubungani ntunga masters nkahirwa munyikirize ntaka nebiyingi bitaka indeba za wayukare obuzwayo nyine yo kusima his excellency president Yoweri Kaguta Museveni no kukwata umwana wo mubuzi uyabira atakumanya nakaremaha utakumanya waryo mishomero bya rutoma bya kibura byankahi ayina bagayaza bamuri harubaju ayina ababudo banzo murebe kuyandangire yayemerera nanye banzo murebe turi kororo manyaho mukicyayi cyaba yayemerera atanakarema hagati yensi yonetwe yajati this nakarema hi atanaza kurwanisa corruption yampereza title presidential advisor anti-corruption right now nubanyeta special presidential assistant investment protection. Your excellency president Museveni ruhanga kuhangaze bazo kureba ko yabina inyigesiza wenga hati yo kurwa mu class eri yo mburzi nkashanga president Museveni hati wari yona uwihanga ryona mama Janet katamba mu ntereho akanyakira yanyigeso kujwara bantu mu ntereho mama Janet bezi niyo sho wartoma nanke mu ntereho mama Janet bereza banzore yanyigesa nanyu kwa appearinga on public how you appear in diplomacy yambera mama omukitabomu president Museveni. I am privileged to call him my second father. Ni muhandika ho ari mu chapter yona national fatherhood arezere minyeto ya Uganda akatayira tata yejana mama Janet aho no bareba tata yemerere nabo mu kibuga cye hari bareka shari president deba tato kuyahirirwe covid keta kiza kagwera kimwe mu kigo cya president akaguka yamukomaraka ajati umbuzi ngata isa president life ye yahinduka enguto bagikora ko mu kibuga cyo mbuzi enjuye bagihangusya batamwa amashanyarazi batamwa mizi ahumurira hantu harungi ndire kintireho ito tukahereza ruhanga ito tukareba rukundo kandi tukashaka gukora namagara gate gona ruhanga bampero mu gishamwe n'abampurura ekitabo bookshop yona erikumanywa added bookshop abo kwa no witu nabirete bitabwebi naza kubita added bookshop hamandi ni Kampala ntibiguza emitwari 12 abo ko harimo amaraka mingi kandi n'ekitabo cyo muhendo munonga konka hambara abo kugira ngo no witu abantu mbarambije kukigura emitwaro mwenda yonka. I need to send you over chimpakechirabo. Iyo mutware ni barakwekera. Yo chimpakechirabo. Nemitwaro mwenda yonka. Mwebale munonga eshati tuzahwayo konka ni nyina mkweleza kagisha. Kokushabira the fathers out there. Abo kubanyina abantu abaremerwe. Hina abaremerwe akasende tikaruho. Abaremerwe omakarumu there's a lot of strife harimo kuchwera nemanja harimo kunenesha ya harimo butatebekana okurwana haraba kurane benda ngo tukayenza ngo tugaruke aharaini fresh page abana mbero batoroka no makabaza hangu tubikure papara or fresh abonaza kwereza akadisha obashabire tubone kwenda program nanga simwe munonga mwene ndakashabire kambaze ingambe y'ikigambo kimwe n'injirandi abacara abaryo mu makomu ababashije batahire cy'umurukwenda abatabaretire akashita karungi niyo kakesiga otaribire bana bambaza hishomero mubanze mu basasiri twena tuyine kukorera hamwe kandi tuyine kubanza tukikiririzana buri umwe kikirizo mu mugenzi we buri muntu nayendeza abana be namakagiye birungi bwe naho ibitaka birege haruho ruhanga urukutereza haruho ruhanga urukugaba mbwe nukatushabe ruhanga tata ruhanga umwana ruhanga umuyo rukwera iwo watukunzire okatumanya kare
hati nyo wagiriro embabazi nyinje zitakarebwaga mbe nkuna cyeta embabazi zitakarebwaga nyo wakurizo mu maka owazarize omuburuzi Eliasaf Serada owundi gumana insimira ranga nabona barikunkura tatwe no kutuzira abana benji byayorire abarumuna bine PhD abaryo mu kitabo cy'impandikiro harimo umwana kugira ati the bicycle that lifted my future watutira akagari cye akabayi no kumarwa akabayi no kwehayo akabayi no kwesigara hanga ninshabira buri mushija wena umutono mukuru nguruhanga bigura meisho mumanye ngo cyo muri kwetenga ecyo kubanza no kumumanya okumanya ruhanga nbwo butandikiro mumanye ruhanga mu mwesije mumanye ngo emikono yanyi yone bi yabahira kagibahereza ngo umukore kumurakore ruhanga hereze omugisha emirimo y'emikono yanyu ruhanga baho umugisha mu rukora byona ruhanga bagarure rukundo ye etarumukwe kwetina rukunde rumo kusasira ruhanga bahe rukunde rumo kusasira abacara babasasire abana banyu babatorukire bagarike ahimusho biroho namanye ngo harwa amatsiko masiyo muri Yesu nimba shabiro kujunwa nimba shabiro kutebeka no mitoma nimba shabiro kumarwa kandi mukagaruka makaganyu mukesiga ruhanga mukakoresa emikono yanyu uruhange bimurukora kabiho muca rero nimwe abatungire abine byona konkana bibitaba mazire umuntu nabaryo mutunje munonga inama motoka ina amajo tweta za goro za kanyi nabiri garyo konka hatari mu businge ruhanga reto businge omakaganyu abaho businge omirimo yanyu emotoka zo muri kuvuga ruhanga abaho businge ruhanga tamborufu ororiyo ndwita abana bato ruhanga tamborufu areto butebekana areto kusasira ahimwine binigano busasi ruhanga areto kusasira arete mbabazinsya areto businge busya abahamagara masya izina yerwera simwe himsuwe Yesu Kristo mukama wetu. Amen. Wow, what an evening. Wonderful. What an evening. Kugarfu which? Chakora kurunyonga. Thank you so much. Nenda kukusiga mwana wanjiwe owataneka nitokando kahendera nitwa niyo watu egitaho bwanyuma yabare munonga okutiza kwicyo no kugira ngo ekiganiro nkeki njibasa kutuma mu magara gawe haza mu cyete ngo cyo kugira ngo ogirotire kangarukira abana banje umushijo bire warugiro mukaya yawe ujyotire kangarukira umbana banje obunda maroga bire gakubuza ujyotire kangarukira umubana banje taraka kutura magara agarukwesimiza aningashamagara gekigenderwa abo kugira ngo wamanya ngo oyina abana abarukuyoni bakureba nobwo riyo nobera mu bigumere konka abana ba they are looking to you nebenda ngo kugunduka cyo warugamo kandi ubikirizemo n'abana abone kwekirizamo yebare muno akiretse kakamara tugambe ikigambo kimwe abana mwena ni mahimuri muhereza abazire banyu bitinze mwikirizo mbazire banyu abo buri muzire wena ayine cyaro kukizaho hariho ikigambo cyo rujunga kituri kugira ngo the hands that fed you should never beg you ezingaro zabakizatukikire ezingaro zituherize nyaburimwe zitarishega ruhanga bakwatse banamwe mwena urakore mirimo ye ayishya yarikire izina rya rangarisima mwabare munonga tukuza kurenga hwaha ntwendeze birungi program eji wa producer wayo ni Gerald Katsabe kandi ndijo team mpango munonga omu production yabanebe nkashwangu ikintu cyatabara ku binonga ha camera tatu ina homemade hasigara twenda kwendeze birungi mukama abachinje and again yijuka ngu kariya if my story can inspire even one father to give his children the priceless gift of intentional presence, then my father's life and legacy will continue to bless generations yet to come. The forward was by forward umchitabu President Museveni, yes. Mama Janet Kata Museveni chitaba endorsement, Archbishop Subabiri, Archbishop wa Mushanju, Dr. Henry Rukorombi akahandika mu story ya rukundo na nikiyarebera hamagara ganje na tata we yatugitsere emyaka 22 nyuma Archbishop Kazimba handikiremu then harimo ubujurizi w'abantu abitata yakwatsireho chapters ezinkushare kukundo mu kitabo our trusted old bicycle ejo gari hito ejo harumu mweja kushanga mu honorable Nathan Itungo ukuja the bicycle that lifted me to my future aine PhD gari ya tata niyo yamuretsere ntari so nibingi mukamagumene tukabasagumiza amaboko kuba kano naza gumana ejo kinci naje mukabatindere have a very lovely night nyacha kade muze kushaba nizo ali kushaba abakoza bazumukerezia no makanisa mugende muze kurebe mukabatindere bye bye. Nehinda
Mami! Wanje sabo. Ugamotya. Oina kachi. Ha. Kagulinzi tekako. Teka kagulinzi. I want everything, eh? Okay. Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food, put more meat, add the meat. Yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial star 165*5 hash to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. Zikoff Herbal Syrup azibukula ennyindo, emimiro n'ono kusiyibwa n'okuzimba obulago. Zikoff Herbal Cough Syrup agira mu bika ebirala nga lozenges, honey lemon, orange, pineapple, strawberry ne herbal. Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa. Zikoff Herbal Cough Syrup. Sunday. Omuntu gwokubanza kuzambalira omutawuni nga twawe okutagura. Za Kampala okutagura, so I like ninkunda ebizino. Mwene hati batandika ha echeshongore che no folk song ba traditional song nk'ekitaguru nk'ekyarwanjezi. Yes. Aho mbona no ndeba agashtamana garimo. Aho ni kwataramu. Niye kwataramu. Mazuma. In fact umwe ntekateka ntijiye mukobwire nshano gamba tumbwire bwawe. Niteka barwanjezi bijapa bantagurire. Mazuma. Eje nimbakunda munonga. Ntabwo cyokuri kuba noye nangwa katafari kakore umunda y'ubutafari ekitegereze kiri kurugumba ihimba. Nurye bihimba. Rero ocaza umunda y'ubutafari ujo shanga yo ekiri kuyamba kukora mani. N'ubukoko obutura